Sampunang irake ceceng ngetut pemargi ide sang Yesus tata sulo reng marko Sabtan itane nyuluhin atisane peteng antok roh suci irake ko ayo. Shalom, rahajeng semeng para pamiarsa channel Suluh Galang Kangin. Lugrayang titiang ngaturang angayu bagia ring ayun ide sang aji. Saantukan sangkaning asung kertewara nugrahan ide. Irage sarang sami praside malih kacunduk ring sajuroning kahanan becik ring galang kangine puniki. Ring galahe sana becik puniki, titiang jagi ngaturang sabdan ide. Saneka ketus saking surat Galatie 6 pausan siki kantos kali. Sana mebaus kadi puniki. Para semeton, yening wanten ring pantaran semetuni sana iwang. Semeton sana katuntun antuk ide sang roh suci. Patut saling ngalap kasor, nuntun semeton punike mawali kemargini sana patut. Samalihe yatnain ragan semetuni, mangde semeton ngerage sampunang taler kantos keni gegodan. Pada saling tulungin ji sajeroning negen tetegenan semetuni. Malantaran punike semeton pacang ngelakunin pituduh ide sang putra Yesus Kristus. Murde Dharma Wacana dau semeng puniki, inggih punike negen tetegenan antuk tresna asih. Para pemiarsa sane tresna sihin titiang ring sajeroning ide sang putra Yesus Kristus. Mabuat pisan pikenoh pituduh puniki ring kauripan irage dados krama Kristen Bali, saning rasayang pasuecan ide sang Kristus. Kauripan irage kadi banjar sane ageng, sane patut saling nindihin tur saling tulungin. Yening wenten semeton sane keni gegodan utawi iwang laksana, sampunan irage gelis nyajad utawi ngewaliang antuk rode. Nanging antuk tuntunan ide sang roh suci, irage patut nuntun semeton punike antuk manah sani darsana tur ngalap kasor. Ngalap kasor puniki pinake seseleh rage, mangde irage nenten ngerasa rage pinih suci. Saling negen tetegenan punike wantah laksana sani nyihna yang tresne asih kide sang putra Yesus Kristus. Puniki sani kawastanin ngalaksana yang pituduh ide sani sujati. Kadi pari laksana gotong royong sani sampun dados drestan irage ring Bali. Miring, irage sareng sami setate mapisa dia dados piranti ide sang aji, sajeroning ngemargiang kadreman puniki. Dumogi, piteket puniki praside nungtun irage, dados krama sani luwih tur satia ring sesama. Matur suksma aturang titiang ring ajeng semeton sareng sami. Ide sang aji, ide sang putra Yesus Kristus, miwah ide sang roh suci ngamertanin irage sareng sami. Shalom.